turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aya manywa. Inshuti zidukurikira kuri Mass Forum Ministry nk'uko bisanzwe mu biganiro by'ijambo ry'Imana, muri kumwe na Evangeliste Sire Beatrice. Ndabakunda cyane, mbahaye ikaze rero nk'uko duhora tubikora buri munsi, tukabazanira ibiganiro by'ubwami bw'Imana byubaka imitima y'abantu. Nanone turagarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turabizi ko mudukunda, ibyo turabihamya iyo tujya tubibona mwakoze share, subscribe, turayibona ko mudukurikira kandi mwishimira ibiganiro byacu. Ni wa mwanya rero mwiza twabageneye, karibu twumve ijambo ry'Imana. Nabazaniye umukozi w'Imana, ntago naje jyenyine, Munezero Nadine, mumenyereye kubona ku mateleviziyo menshi avuga Imana, avuga ineza y'Imana ku buzima bwe. Natwe twanejejwe n'Imana kuri Mass Forum Ministry uyu munsi kumutumira kugira ngo tubane. Mama, turakwishimiye cyane. Muraho neza? Muraho neza, murakoze cyane. Karibuni. Asante sana. Ingira ngo yabibwira amazina ye n'aho asengera n'aho akorera tugakomezanya. Ego. Murakoze cyane. Mbanje kubashimira ku ikaze muduhaye. Ndabashimira no kuri ubutumire bwanyu mwaduhaye kugira ngo dushobore gushika no kuri TV ya Mass Forum Ministry kugira ngo tubandanye twamamaza ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana bwaguke ku isi yose. Ego, amazina ni Munezero Nadine, batazira Mama King canke Mama Jennifer. Ndi umumama, ndi umuvyeyi, ndubatse, ndi umurundi kazi, ndafise umutware umwe, imvyaro amaze kuvyara n'umunani, mugabo abana mfise bariho ni batandatu, abimanikirinze ni batandatu, abakobwa batatu n'abahungu batatu beza, abo Imana yashabarinze bariho barakomeye, turashima Imana. N'umutware wanje aracariho nawe arakomeye. Umurimo w'Imana ndawukorera mu itorero Imbaraga z'Amasengesho Amahoro Sonatube, ku mushumba yitwa Pastor Nturanye nabo Dieudonné, afise umudamu yitwa Sandrine. N'umushumba mwiza cyane. Urabizi ko ari umushumba mwiza cyane? Ndabizi cyane, bigeze kunyakira nsobanura Elisha Muriri yahakoreye igiterane. Ego, ni hajya nyine niho itorero ryanje riri, ndumuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri rya torero. Ego, nkasubira nkaba n'umwinginzi, umunyamasengesho. Ego, nkasubira kandi nkaba n'umuhanuzi kazi, kubera amavuta y'ujya mushumba wacu y'ubuhanuzi usanga natwebwe twese yatwandukiye. Ibyo byose ni ibikorwa by'Imana kandi tubishimira Imana. Yego, hanyuma akazi ka misi yose ndagakorera muri Ecole Internationale ngaho i Kigali. Ndumwigisha ancienneté de 18 ans mu burezi. Yego, ndi mu burezi, niho ndishimira kuba ndi mu bana kubera nsanzwe nkunda abana cyane. Akazi ka misi yose nako kazi nkora. Hanyuma mu nzu y'Imana mwabyumvise, nivyo nyine nkora, nkabikorera hajya mu ishingiro y'Imbaraga z'Amasengesho Amahoro Sonatube. Ariko kandi nkasubira nkakorera n'ahandi hose bikenewe. Turakora kuko Imana yaduhamagariye kuyikorera, tutegezwa kuyikorera n'umwete wacu wose, kuko yaranabivuze ngo mukundisha itegeko yaduhaye rikuru risumba yandi mategeko. Yaratubwiye ngo dukundisha Imana yacu umutima wacu wose n'imbaraga zacu zose n'ivyumviro vyacu byose, tubikoreshe mu guhimbaza Imana. Amen. Ego. Amen. Urakoze cyane Evangeliste Nadine. Imana iguha umugisha. Je narinzi ko ufite nk'abana babiri, ko ndabona Yesu akomeza kuguha itoto, ibyo nabyo tubishimiye Imana. Hanyuma n'umuhamagaro wo kwitwa umurezi, ugakora imirimo y'uburezi, nabyo mbishimiye Imana, kuko si benshi bakunda uburezi, abana bararushye. Ariko Imana ishimwe, ufite umwuka nk'uwabaga muri Kristo, nawe yakundaga abana batoya. Ngira ngo muri Matayo yaravuze ati mureke abana bato baze bansange, ko kubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. Imana rero iguha umugisha. Turanezerewe cyane kubana nawe kuri mikoro zacu hano kugira ngo uganirize inshuti za Mass Forum Ministry n'abandi bajya badukurikira, inshuti zacu. Nagusabaga ko uyu munsi waduhereza ubuhamya bw'urugendo rwawe wakoze mu murimo w'Imana. Nta wubukomeye ataranyuze mu bikomeye, nta n'uw'Imana igirira icyizere atarabaye umwizerwa. Ibyo rero nkunda gutanga ubuhamya ku giti cyanjye kugira ngo nubake abantu kandi nkomeze amavi atentebutse, nsubizemo imitima ibuze imbaraga kubw'ijambo ry'Imana. Rero tuguhaye ikaze
uducire ku mayange ngira ngo niko abarundi bajya bavuga hanyuma uyu mwanya rero turawuguhaye kugira ngo uganirize inshuti za Mass for Ministry ubahereze ku buhamya cyane ku muhamagaro wawe. Ego. Amen. Murakoze cyane. Ego nkuko wari ubivuze ati nta ukomera ataciye mu bikomeye nivyo uzorabe n'amatafari iyo icondo bagiye kuramo iryo tafari iyo kidatitanzwe ngo bagihonyore cyane ntigishobora gutanga itafari ryiza. Itafari ryiza riva mu condo honyowe cyane sinzi kuzu ingene bafabrika amatafari. Ego nanje rero nishimiye gusangira n'abakunzi ba Mass for All Ministry banje gusubira kubaramutsa kandi mahoro y'Imana abane natwe twese nawe we udukurikiye muri kino kiganiro amahoro y'Imana abane nawe aho herereye. Ego nukuri ndanezerewe cyane nabo kubaganiriza ndababwira inzira y'urugendo rwanje mu murimo w'Imana aho vyashitse aho Imana yankomeje ikamamagarira kuba umukozi wayo. Ego ubuhamya amazina nayababwiye bayumvise ivyo nkora bavyumvise hanyuma kubisanzwe abantu benshi bamenyereye ko abantu batanga ubuhamya bishobotse ko baba baraciye mu buzima. Ubuhamya bwinshi dukunda twumva ubuhamya nararara inzara sinaronka ico gufungura sinari mfise ico nambara ibintu nk'ivyo ariko jewe suko biragaragara ufite flasheri we ntago wakubititse ariko mushaka kugira mumenye yuko no mu batakubitise harimo abakunda Imana haracari ibihumbi 7 bitarapfukamira abayari Imana igikoresha. Rero jewe n'ukuri ku buzima aho navukiye nababwiye mvuka i Bujumbura mu Bwiza aho bita kurya 8 mu Bwiza kuri Witsi niho hari muhira. Papa wanje yari umurundi mama wanje yari umunyarwandakazi urumva ndi 50 umurundi 50 umunyarwanda. I Burundi ni muhira no ngaha mu Rwanda ni muhira. Umutware wanje nawe akaba umurundi 100%. Yego. Kwanza wewe ni 20%. Nuko rero aho twari twavukiye mu Bwiza aho iwacu nukuri nakuze neza simvuge ngo naraburara canke hari ico nabuze. Sinabuze serelake sinabuze minervale yo kwishuri nta kintu na kimwe nigeze mbura muhira. Nukuri nari mbayeho neza gushika aho mejeje kore primaire aho nayigiye kuri primaire do Jabe ndayiheza secondaire ndayigira ngaha mu Rwanda muri groupe scolaire do Shogwe abo twiganye Shogwe nibishika bakanyumva nabo ndabaramukije. Yego. Hanyuma université canja kuyiga Bujumbura kuri Université Direct Tanganyika. Aho rero ico gihe rero ndi ku université nyene niho mutware wanje kuko twari twamenyanye nawe niga mu kane secondaire ico gihe cyose twarabafiance uko nyene mejeje amashuri rero bica bigaragara yuko abavyeyi banje muvyeyi nari nsigaranye yari mama kuko papa we yari yapfuye mu 1992. Mama yifuza yuko nogenda i Burayi nkaja kwiga i Burayi bakantwara amafamiye ariyo bakantwara nkaja kwigayo. Mama aracyariho ubu nawe ntawe kiriho yaje gupfa 2004. Nashatse muri 2003 nawe apfa 2004. Umwana wanje mukuru yarafise umwaka umwe wonyene aca aritaba Imana. Hanyuma rero yifuza yuko ngende kuburenshi ndabwiye wa musheri wanje nyene ari we mutware mfise gushikisa. Ndamubwira none bibiyaye gute ko bagira abantu wari ninagenda i Burayi tusubira guhurira hehe. Arambwira ati nyene wonsiga none wonsiga vyokunda ko wonsiga wo munsigiye nde vyosha bigenda gute. Hanyuma rero entretemps mama yari yamaze kuyimya ko turi mu migambi n'uwo mutware wanje. Icyo gihe bari barakijwe na Dine subi inyuma gatoya. Nari narakijijwe nasenga muri Église Vivante. Uri umukobwa. Mbere nkiri umunyeshuri muri secondaire nasenga muri Église Catholique. Nari n'umuhereza wo kwa padiri. Wari nkanjye none? Yego narahereje muri Église Paroisse ya Kicukiro. Muri Paroisse ya Kicukiro narahahereje. Abantu barahabwa umugisha cyane. Uzi ko bicaranye n'abahereza gera umuhereza wa padiri nawe wari umuhereza wa padiri. Umva. Gatolika Imana yiha umugisha tureze. Église Catholique n'ukuri Imana ihezagire yatureze neza. Hanyuma mu nyuma zaho ndaho mu charismatique nyuma yo kumu charismatique niho rero mu nyuma nahije amashuri nashenza kwakira agakiza nakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje muri Église Vivante yo kwijabe i Bujumbura. Yego ndahazi. Urumva rero ubwo nagiye gushaka nsanzwe ndi kwa pasteur Baguramba na Thomas. Kwa pasteur Edimo Kivuye. Edimo Kivuye nawe ndamuramukije mushumba wacu turamwubaha. Turamukunda cyane Fosque. Ajya dusura n'umudamu we w'inzobe. Yego hanyuma rero urumva umutwari twaciye tuja kubana nsanzwe ndi mu Vivante sigaye ndi mu Vivante ndi muri Église Vivante
natanguye gusenga urugendo rwo gusenga ariko ntihumve gutyo no muri katolike twarakizwaga yego no muri katolike twarakizwaga aho mu charismatique twarasengaga tukaja kuramutsa abagwayi kwa muganga kuri centre de santé ya Kicukiro twarakora imirimo y'Imana naho twari muri katolike twarakizwaga pe yego hanyuma rero umutware rero acavuga ati ntivyo shoboka ko nsiga mama wanje rero kubera yari yabimenye yuko mfise imigambi yo kushobora gushakana n'uwo mutware wanje yari yambujije aravuga ati oya kubera ahantu iwabo wo mutware wanje hari ahantu bita mu Rumonge abazi Burundi basha bahabona si Bujumbura mu muji ni nkuko bavuga ubwiye Muhanga nkuko bavuga Muhanga niho hari wabo mama avuga ati no umwana wanje yavukiye mu gisagara nta kuntu yogenda kurangiriza ubuzima ahantu muhita mu cyaro mu cyaro ntibishoboka ntibikunda ariko ndashaka ndababwire urukundo ntirugira amaso rutwara iyo rushaka aha nyene mbonera kumbwira n'abavyeyi bareke kuza barivanga mu nkundo z'abana ibintu bigira Imana ntibigira kuzinduka gahunda bari y'Uwiteka ariko ntibibuza yuko umuvyeyi yogira inama umwana wiwe abigenda neza bikagenda neza rero nanje yaciye yanka avuga ati sinkeneye ko umwana wanje agenda ari ahantu mu cyaro sindabishaka ndashaka ko umwana wanje agenda akiyiga agashika kure abavyeyi babifuza ibintu byiza ku bana babo iyo bigenze neza bashima Imana ariko hari gihe bitagenda nkuko wowe muvyeyi bishaka ivyo umva ngo ivyo dushaka si ivyo tubona buri gihe hanyuma rero bimaze kumera uko jewe ncanshisha hiwanje turavyumvikana n'umutware wanje ndamucikira ko ivyo bita gucikira sinzi guterura yego abanyamurenge babyita kubombora umva nta mariage yabaye kuko ico gihe ntiyari kuza gusaba ntibari kumwemerera tubona yuko bidakunda bigaragara yuko ari ugucisha hiwacu ducisha hiwacu ndamusanga hiwabo nyene mu Rumonge aca nshakira n'akazi nyene muri umwuga w'uburezi nyene nca ndatangura gukora akazi hari mu mwaka 2003 kwezi kwa kabiri yego hanyuma tuca tubandanya tubana uko mugabo harashise mu kwezi kwa 12 ko muri uwo mwaka nyene leta y'u Burundi iratanga promotion ko no yita batanga imbabazi bavuga ati abantu bose babanye bitemewe n'amategeko basezerane banyaruke baze tubasezeranye muri commune leta ibamenye ko muri umwe hanyuma mubigire vuba tubahaye kuno kwezi kwa 12 natwe twashe dufatirana muri iyo promotion nyene tusha turagenda muri commune ayo bita mu murenge no turandikwa batugira umwe no mu rusengero rwabo rwa Pentecote kubera yari mu Pentecote wo muri église Pentecote y'ahantu bita Icabara mu Rumonge mu rusengero rwabo naho baratwakira batugira umwe bati Ishimana afatanyije ntihakagire ugitandukanye tuba turafatanye tuba tubayo rero urumva ko muri urwo rugendo rwanje gushikaho nta kibazo nari nahuye naco ariko Imana iyigukeneye ibona ko inzira izokuronkamo idakunda imenya handi icisha kugira ngo izokubone kandi kabikorera mu nyungu zayo ibifise inyungu ikeneye Imana rero sinzi ko Imana Satani yansavye kugira yasavye Yobu ubona ko Satani yasavye Yobu ku Mana ati mumpe ati mbega yobura gute kukubaha waramugiriye ivyiza nanje niko niyumvire ntingira Imana Satani yaravuze ati ni gute yobura kukubandanya gukorera kubaha waramuhaye bijya vyiza byose wamuhaye kwiga neza atabara minervare umuha gutsinda atadubuye umuha kucaronka akazi ni gute yo abuziki cyo tuma atakuba je niko navyiyumviriye nkuko mumpe ndamutegere kuri rujya rugo cyane ngo muri uwo mutego wa Satani rero urugo rutangura kubiha umutware twishakaniye twikundaniye urumva imyaka ine yose ya fiançaye ashatangura kugaragaza ingeso zitari nziza ingeso zitari nziza ari nazo ngeso tuvuge muri iyi minsi mu ngo nyinshi novuga mingo nyinshi ziriko zirasenyuka hakuru hafatiye kuri iyo nyene infidelité atangura nyene kunshi inyuma niko novuga kunshi inyuma gushaka abandi bakobwa gushaka udukobwa bakiye mu bagore ingeso nkizo kandi je muri jewe sinabimwiyumvira ko birantusha cyane ndababara cyane ndamererwa nabi mu mutima ndumva yuko kuko nari nayimubwiye na mbere yuko tukibana nyene juste nkigeze mu rugo nari nayimubwiye ntumviriza rero mutware mwiza jewe sinzorara ubusa ngo mvuge
mbona ntaho uri kurakura ngo mvuge ngo ndaburaye ngiye iwacu, oya sinzobura ico nambara, mbona nawe ntaho ukura ngo ngurire ngo bibe vyo duteranya ngo mvuge ngo ntiwanyitayeho ntiwanyambitse ngo ngiye iwacu, oya. Ariko tega amatwi wumve ikintu je kizoduteranya. Jewe siniteguriye kukuvanga n'umunsi numwe kandi Imana izobinshoboza. Ariko nawe nibishika ukamvanga s'il te plaît, ico kintu kizoduteranya ndakikubwiye, ni ikintu numva ntashobora kwihanganira. N'abayisilamu babavuga ngo bemerewe gurongora abagore 2 3 4 kandi bakavyihanganira, ariko je simura niyumvira ingene uwo mutima wabo umera. Ariko Imana yanabivuze ngo nta kizobagerageza kirusha ico mushobora kwihanganira, ngo hamwe n'ibibagerageza nzobacira icanzo. Nabo niyumvira ko bahabwa imbaraga n'Imana kugira ngo bashobore kwihanganira kuba muri ayo mahari nkayo, kuko mu mahari abari ibintu byinshi cyane, uravye nabi n'urupfu rurazamwe, kuko n'uburozi burahari cyane. Hanyuma rero ndamubwira uko nyene je ikintu kizoduteranya ni kuba womba ngikanya n'undi muntu, ico kintu kizoduteranya. Mugabo Satani yakugombye ivyo ntakangwa n'ivyo na barriere washizeho canke n'umurongo ntarengwa washizeho, yashiye yinjira muri we acatangura kugira izo ngeso. Tukivyaranya abana 2, umwana umwe 2. Aho rero kwa nane mubwiye ko ivyo bintu je ntashobora kuvyihanganira muri jewe, sinumva ko nshobora kuvyihanganira, nca ntangura urugendo rwo kwahukana. Nkahukana ntafise niyonja. Wibuke ko papa yari yapfuye 92, mama yari yapfuye 2004. 2004 maze umwaka umwe ngeze muri urwo rugo. Simfise niyonja. Kandi rero akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Nuwabona mama wawe apfuye uze wimoshe uvuga uti isi tugiye guhura ndakubitanye nayo. Ubwo rero nkahukanira mu mafamiye yiwabo wa mama canke iwabo wa papa, aho ngiye muri amafamiye bakanyakira akavuga ati wewe turakwemera, ariko aba bana batware kwa papa wabo nacange ntwaye n'abana mbo. Kandi ubwo akazi nakoraga kuburezi nyine kari hahandi nyine nashatse. Rero nahukanaga mu vacances mato dufuye izo ngeso, nkaca ngenda vacances yaje guhera, umuyobozi nawe ati akazi kuwa mbere karatangura. Nawe kandi mugabo wanje nawe akaba yamaze ku telefona ankurikirana nsaba ikigongwe, mbabarira sinzosubira garuka. Naraba ukuntu ndahantu kumbure batanyishimiye cyane, naraba akazi kukagiye gutangura kandi ntini presenta bazonkora mu kazi, nkaca nemera nkasubirayo. Ndagenda inshuro ya mbere petite vacances nsubirayo, ndasubira ndahukana inshuro ya kabiri petite vacances nyine, nigenda muri grande vacances nsubirayo, aragaruka kuntora kandi nsubirayo. Nsubiye w'ishuri ya gatatu usanga n'ubundi zangeso ntaho zagiye ziracahari. Nanone nsubirayo, cogeye nabandi umuntu nifite ibiro 42 ngira ngo naraheze kubera ivyiyumviro, nimvira ndaja hendagira gute. Haraho nawe kaneye kwa muvyara wanje, umwana wo kwa data wacu nyene, nawe arambwira ati wewe turagusiporta uri umwana w'iwacu, mugabo aba bana subiza kwase. Cyo ngiye ntwaye abana 3, kandi uko nasubirayo niko naca ntwarinda nkaca mvyara. Navyara hafi buri mwaka, ariko Imana ikabana nanje nkavyara neza. Ubwo biguma ngaho. Ku nshuro ya 4 rero nari na decise namerewe nabi. Ico gihe nari umuyobozi wa école primaire yaho hano twaba nyene iwacu, ndademisiona. Jewe nyene ndademisiona, maze nk'imyaka 2 ndi umuyobozi kuri iryo shure, nca ndademisiona. Ndabwira muri abundi muntu muhashira, jewe siho ndi. Ndarushe ibyo mu Rwanda biranduhishije, ndarushe sinshoboye, nzorondera n'ahandi. Baca barampa konje, ndakareka akazi nyene, kuko ico gihe uvuye mu buyobozi baca baguha amezi 3 ya konje. Ayo mezi 3 yahera ugaca usaba aho ushaka bakagushira aho ushaka. Aho rero naciye mfatira aho nyene ndavuga nti jewe ngomba ngende nzoca nipangira inzu. Ndavuga mbo ndafise akazi kanje, ndafise diplome yanje, nzokwibeshaho. Umushahara uzoza uraza untunge n'abana nzoba natwaye. Cyo gena ningeze mu mvyaro 7, ariko abana mvyaro 6, ariko abana bariho bari 5. Bari 5, abahungu 3 n'abakobwa 2.
hari abahungu 3 n'abakobwa 2 nibo bari bariho, ntwara 3 bato ndamusigira 2 bakuru, ngenda aho hantu nja kwikodeshereza bayita ghetto, muri ghetto nja kwikodeshereza nabo bana banje 3, 2 nabasize kwa papa wabo. Ariko urumva sinari nezerewe kubera nabona abana banje bose tutari kumwe, kavuga baje banasiza gahinda karabishe, nariko nyene nta kundi, none ko vyanse ngiriki cyo ko vyanse nkora iki, nta kundi nyene urumva naho nagiye, ariko urumva nta mahoro n'ubundi nari mfise. Ndavuga ngo ndashobora kwibeshaho, ndihumuriza nyene ndashobora kwibeshaho, ndafise akazi kanje, ndafise diplome yanje, umushahara uzoza uzombeshaho, ntacu uzosubira kumukenerako. Ariko nkiraha nyene ndashaka ndababwire hari ibintu amafaranga naho bufise miliyoni 100 atogukorera. Yego. Nimba Imana yavuze ngo Adamu na Eva ngo nico gituma azosiga se na nyina akasanga uwo bazoja kubana akaramata. Ubwo Imana nuko yarizi umumaro umugabo ategetswe kugirira umugore n'umugore rore yiwe ku mugabo. Nuko niko vyanditswe kugira ngo vyubahirizwe. Rero nanje cyugiye nari nihenze muri uwo mwanya numva ko hari ibintu amafaranga azonkorera mugabo kubera nakuye ko nasengaga haguma numva ko binyuranye n'ijambo ry'Imana. Vuga naho bimeze uko ibintu ndimwo ntabwo bihuye n'ijambo ry'Imana. Ni burya no kwihangana vyogenda gute, ariko ndabanza ndagenda tu mara ya mezi 3 aho hantu namaze ya mezi 3 ndi muri konje yanje ya mezi 3 niyemeza ko nyene nagiye. Ariko amagogwa nayo nahaboneye mukozi w'Imana, amagogwa nahaboneye aho hantu. Burya umugabo uko yoba ari kose naho cyo bari kigaba cyo bikigaba cyawe arafise ikintu agukingira. Bya bigabo vy'ivyigenze vyose ikimuga kiri turujyo bya bigabo vy'ivyigenze vyaguma biza hondi bishaka nyene ko dusambana dukorana ivyaha nkabiyama nkabwira nti je ndakishijwe mubiri wanje n'urusengero rwa mpwemu yera mwihenze mwayovye ntibishoboka. Ariko ntibareke bakaguma baza gasuzuguro k'abagabo b'ivyigenze. Haruje akubwira ko azokugurira ibitenge, haruje ko azokugurira imodoka, haruje akubwira ko azokugurira inzu, kandi ubwo bafise abagabo babo mu nzu, abagore babo bafise abagore babo mu mazu yabo, ariko bakaza gushaka abana. Iyi ngeso yateye abagabo sinzi uko imeze. Kandi n'ukuri ndakubwije ukuri, ubushakashatsi jewe nagerageje gukora n'abandi bashakashatsi batandukanye baba barakoze, buremeza yuko neza 95% y'abagabo n'abagabo bagiye bacinya inyuma abagore babo. Sinzi umudayimoni yabateye, sinzi umudayimoni yaje muri bo, aho yaje aturuka nuko ameze sinokubwira. 5 bonyene kwijana nibo bazima bagororokera Imana bakabumbwa n'abagore babo, abasigaye bose n'ingorane gusa. Kuba bari bake nuko nyine bimeze n'ukuri. Ivyo ushatse no kubimenya ntiwo bironderera kure. Ubaye uri umuntu w'umugabo ukakoranya abagabo nk'icumi mwiyumvana mo nyine bagenzi bawe, kubera abagabo buje barakundana, abagabo ntibameze nk'abagore. Abagabo barakundana nabo bagira ibintu bapfa biba ivy'akanya gato bigasha bihera, ubuzima bukabandanya, ntanzi kabagiriranira hagati yabo. Rero uri umugabo ukoranya abagabo 10 hajya muri ahantu mwisanzuye nyene kubanywa agacupa ariko barasangira agacupa sindabizi, ugacuterura ikiganiro uti Mana iyi mibiri Imana yaduhaye iratugoye, siko je bundi nacinye umugore wanje kandi atacabaye. Woza wumva n'uwundi akubwira ati nanje vyarabaye, nanje vyarabaye, uravye nanabi wosanga nabi 10 bose atanumwe muzima bose bahita bafana ico kiganiro cyane, bavuga ko nabo byabashikiye kuko nivyo niko bimeze. Sinzi ingwara bagwaye, Imana ibabarire kandi Imana ibatabare. Batwumva umunsi muri kino kiganiro twabagira inama yo guhinduka, yo gukizwa, bagashika ku musaraba aho hantu hananiranye rwose, Imana ikahafata. Kuko abana beza bazoguma bavuka, uzabakobwa tesira fise abana beza baguma bavuka, nakaza uburinzi nta ukorose abana beza baguma bavuka amanywa nijoro. Rero wowe mugabo ugifise amaso yo kuraba kariya na kariya na kariya, amaso bazote bahume kuma amanywa nijoro. Abana beza baguma bavuka ntiwobamara. Iciza no gukizwa ugashika ku musaraba, Yesu akakumara inyota, Yesu akaguhindurira amaso. Erega Yesu ashoboye kubahindurira amaso, ivyo Yesu arabishoboye. Rero urumva nuko vyagenze. Rero nanje shitsa aho hantu mbonye abo bagabo bose baguma baza bafise abagore babo. Hari n'uwari yavyaye umugore yavyaye amahasa impanga,
ngo arankeneye ngo azungurire igitenge. Ndamubwira none wowe ico gitenge ni wogenda ukakigura ujye mugore wawe yavyaye je mahasa ukamugurira n'isukari n'igikoma akamererwa neza ko nawe abikeneye. Hari wigeze kuza aranganga ashaka kunyubakira ikibuti cy'inkoko nabuze n'iki imbeba yakubaka ndamubwira ngo kera ku rugo rw'inka je noroye atakubwiye ko azokugurira indege nawe adafise n'ikinga yo kugenderako. Urumva rero urumva sinzi ukuntu yabaye iyo batereta barabeshye araza akaguturaho igihugu cyose biguriye umugore wawe je nta ngorane mfise. Ukibaza urwo rukundo ndavye rero abagabo bose ukuntu baza bambuza amahoro niki ca ndavuga naciye ngarukiraho ndi wanje rega naciye nsanga atari wenyene naciye mvuga naho ndi wanje ari mu bandi bwa bundi nakagwara ka bose finalement none abana bo bari kubazana ntaye kuba afise abagore babo mu mazu yabo harimo abo je nabwira nti mbega wiyumvira yuko jewe no bamfise iki ujya mugore wawe adafise. Jewe nta kintu mfise cha special kirusha ujya mugore wawe ivyo afise nanje nivyo mfise. Genda ubunge nawe. Harimo n'abagabo bibaye bakibaza ngo ari umugore ngo ataryoha ivyo tuzovuga mu kindi kiganiro. Umugore wese numwe sadepa n'ibirungo wamuhaye tuzobisigura mu kindi kiganiro. Umugore numwe vraiment. Ariko hari uwo afite umugore w'igikara yabona wenzo bakumva niwe mwiza. Niko kutanyugwa uko kutanyugwa ko abantu bataramenya Imana. Ari w'igikara ari w'inzobe umugore numwe. Inzobe sivuze iki? Inzobe woyiteka mu igikara ukagikirimura aho urumva ni bya n'abandi bagenda kwihinduza bakitukuza ngo bakunde si vyiza. Abantu dukwiye kwisobanukirwa bamenye Imana tukisobanukirwa ukanyugwa n'ukuri ukabumbwa n'uko Imana yakugize ivyo birashobora kugufasha mu rugendo rwawe. Hanyuma rero nanje rero mbonye bimeze ukuntu abandi bagabo ndavuga naho ndi wanje ari mu bandi nawe nyene umva gwa ingwara imwe n'iyabandi nawe ngira ngo niwe wenyene kumbe mubabarire bose ndabona ariko ameze sinarabanigiye kumubabarira ariko nyene urumva uw'Imana irondera Theogene yagize kubirimba ngo irizaba imbuto ntiribungwa. Imana ntija kure yawe naho uri mu kigeragezo kimeze gute Imana ntija kure yawe igumira hafi yawe mwuka wera gumatuganiriza mwuka wera gumatunihira iminiho adusabira rero ariko entreta abaza ku rusengero bacu bakoze Imana abagisha inama nkababwira je nkora iki ko numva ndushe bamwe bakambwira ati hangane iyo ntambara izohera abandi bakambwira ati mureke wigendere uzoro nkundi mugabo abagabo baruzuye ariko muri jewe n'ubu mwana numva buri muri jewe nkumva yuko bidakwiye ko nogenda ku bandi bagabo kuko hari n'ikintu nasavye Imana ndabwira Imana nti Imana ndakwinginze sinze ncanga abana ngo uyu mwana papa wiwe kubavanga ku bagabo abagabo benshi abana benshi bafise papa batandukanye ico kintu nari nagisavye Imana uzumva barere sinze mvange abana banje bagire papa batandukanye usanga uyu ni wa Mariko uriya ni wa Pierre uriya ni wa Eric ivyo bintu nari nabisavye Imana izobimfashemo kandi n'ukuri ndayishimira yarabikoze kuko izo mbyaro 8 zose tujyanye no mutware wanje umwe abo bana bariho 6 bose nabo mutware wanje umwe rero ndabishimira Imana kuko nari naragiye mbona amakimbirane aba hagati y'abana badasangiye ba papa ntibakundana ariko ubu dusubiye inyuma gato ndibaza ko mutware yakijijwe ubari mu Mana neza nta kibazo ufite yarakijijwe nije ndikunda babwira ubu n'amahoro no kuvuga rero naciye ndahajya hano nyine ku inshuro ya kane uravyumva ya kane ndi muri geto naciye nemeza muri jewe nti nimba ari uko bimeze nawe ndamuhabariye nta heza hisi byose ni ngorane gusa kandi wosenga Imana yo bigenza neza ndavuga niyasubira kuza kuntora canshiraho nyene ihame niyasubira kuza kuntora nzotaha kandi sinzosubira kwahukana n'umusi numwe n'Imana izobinshoboze. Hanyuma nawe nyene ntiyaretse n'ubundi yagumya zaje kuraba abana nsaba ikigongwe garuka sinzosubira. Hanyuma umupasiteri wo ku rushengero rwabo rwa Panikoti amutumako nanje ntumako duhurira ku rushengero mu biro bya pasiteri nyene umupasiteri mbere n'ukuri yitwa Pasiteri Yobu Imana imuhezagire cyane ashaka twumvikanisha adusaba gusabana ikigongwe tukaja hamwe tukarira abana nukuri abana barerewe ahantu hatandukanye aya madivorce abantu bihutira gusaba aya madivorce yadutse ngaha wamengo na yandi mahiganwa bagezemwo ni ngorane tukira aho ngaho Evangelist Nadine abaduteza amatwi ababyeyi bafite izo ntambara twe twamaze kwiyakira birumvikana ko uwo musaraba Yesu yarawugutuye kuko icyo gihe naza nkagira Imana akaza kuncyura
ndagenda nihanganira ibyaha bye byose ibyo nkorera kuko mbonye ko n'abandi barushye bameze batyo. None ababyeyi baduteze amatwi cyangwa se abakobwa bazashaka n'ejo cyangwa n'ubu abakiri abageni bahura n'icyo kibazo twabagira nama ki muri amasaha? Ni ukuri abamama bafise icyo kibazo, iyi nama ya mbere ni ukwihangana, kwihanganiranira. Ni ukuri n'ejo bundi nimba hari umusore ariko gukora mariage vuba akamuzana ntiyumvire ko ari marayika yazanye, n'uwo mukobwa nawe nyine ntiyumvire ko ari marayika yamuzanye, intambara ntizizobura. Intambara ntizishobora kubura hagati y'abashakanye kuko turacari mu isi yanduye. Imana yatubwiye ati wasiwe ugushishishano kuko umubi akumanukiye. Umubi ninde? Ni Satani. Satani kandi nta kindi kintu kimugenza, nta kindi kintu camuzanye atari ukwica, kurimbura no gusenya. Niwo murimo wiwe, nico rarakora amanywa nijoro, nico aveya kugira ngo akore. Rero turacari mu isi yanduye, turacafashigiye mu ntambara, nta heza hisi hahari. Aho mu rugo rushasha warayubatse wowe wamugeniwe, aho si muri paradizo, si mu ijuru. Satani arahari. Satani arahari, ntaho adashobora gushikana imyambi. Ikiriho kikenewe gikuru ni ukwihanganiranira no gusenga Imana. Nta mahoro y'abadasenga. N'indirimbo umuririmbyi ari mu mwuka ararimbye avuga ngo abanga Imana nibayisenge bazopfa bose be kwibukwa, bazopfana ibyaha byabo. Udasenga Imana ntashobora kugira amahoro. Ariko aho hantu wabuze amahoro wese aze kwa Yesu. Tukiri aho hantu n'imbaraga z'amasengesho zikomeye na de kugira ngo ufate umugabo wawe ukunda wakwambitse impeta y'isezerano umusanga ahantu muri kwe, umufatane n'umuyaya cyangwa umusangane n'umugore w'umuturanyi wawe, hanyuma usenga ujye mu mwuka, wemere ngo icyo cyaha ntakigumane, wemere umuhe icyubahiro kimukwiriye, akomeza akora ibyo bintu. N'imbaraga zikomeye cyane, n'imbaraga z'amasengesho n'andi atari ibintu biza gutya. Ni umuhamagaro nawe ngira ngo Imana imanura mu muntu ngo yihangane. Uko niko bimeze. Koko jewe nsubiye inyuma gatoya, nubwo atari uri mutanga ubuhamya, mu mwaka 1993 mu kwezi kwa gatandatu umutware wanjye yazanye umugore wa kabiri, twe tumaze kubyarana abana batatu. Injya ahantu ku isoko kubwiriza ubutumwa bwiza, ngarutse nimugoroba mu gihe inka zitaha bagiye kwinikiza ngo bakame, ngiye kubona bona kana k'agakobwa kakangavuga afite imyaka 20 kiteye ikanga ku mutwe, mbona gaherekejwe n'undi mugore kitwikiriye mu maso, karaza ngo kaje gushaka mu rugo aho ngaho. Ndababaza ngo se ngo uyu nguyu ngo aturutse, baranga bati ni umugore w'umugabo wawe aje kurongorwa, uwo ngo numuherekeza niwo uje kumushyingira. Noneho mbanza guseka ukuntu yari ameze. Nari nzi ko umugore wenda uje kurongorwa aza yambaye imyenda yikwije, ari umugeni nyine kuko nari menyere kubona abageni. Yaje yambaye agakanzu nk'umuntu ugiye gukukira inka, n'agakanga yitwikiriye mu mutwe. Bati ni umugore. Nahise muhimba izina ngo ni Zirema kwinshi. Urumva naratangaye ndavuga nti ego mana yanjye, yewe Zirema kwinshi. Ntise inzu kandi aje gushakamo ni yayindi yanjye nabagamo. Ubu riraje kuryamaho ni bwa bundi bwanjye niryamiraho. Ubwo inka zaratashye turakama turahumuza. Noneho ngiye kumva numva umugabo ati rero wowe uraryama hano mu kirambi. Ati narongoye. Narasetse nkuko ndimo seka kuri kamera. Ndabwira nti warongoye ati none si wanjye niho uri burati niho ndi buraza umugeni, urabona ntago naraye nubatse inzu duhuriye hariya ku isoko namubwira re. Ati ndamubwira reme. None ndamuzanye. Yitwaga Gatambayire uwo mugore. Ndagira nti ubuse Mana ntimana Zirema kwinshi. Ntigenda ryama hano kandi kari akazu k'agafurusuti kakagonye kangana n'akagacupa. Urumva na ahantu twashyiraga uburiri, ahandi twashyira umukeka dukandagiraho, napfukamagaho nsenga njya kuryama. Byasabye ko manuka jewe sasaha umukirambi. Nakumbagurika n'umwana wanjye. Ndibuka ko uwo munsi nafashe ikiringiti nicyo nashashaho kuri ako gasambi, ndiryamira. Umugeni rero ajya kuri bwa buriri. Hanyuma mu gitondo abagore baza kunsura. Barambwira bati Tesi ufite kwihangana kungana gute? Uyu mugore yaraye ku buriri bwa urara hariya hasi. Ni yemwe nigenda naraye nseka ijoro riratandukana n'umushumba uragira inka. Hari ibindi bigeragezo biza ukabona nta kundi wabikora nawe ari biza kuguha ibyishimo. Sinshobora kumva ukuntu umugore yava iwabo akaza atagira inzu yo kubamo, akaza atagira uburiri bwo kuryamaho, akemera ngo agiye gushaka. Ariko ibyo byabayeho nyuma umwuka yaje kumbwira ko ari ibigeragezo bije bingana no kwizera kwanjye. Umwanditsi Paulo yaravuze ngo ni mwishime, ndavuze ngo ni mwongere mwishime. Umurokore nta kindi kintu cyamurogoya mu buzima bwe. Ibyo byose iyo tubibonye amakuba n'ibyago n'ibyinshi ariko Imana idukiza muri byose. Ubwo rero yakomeje yiryamiye kuri ubwo buriri, igihe kiragera aza yasinze aravuga ati nawe uyu munsi nizamu yawe nawe
nawe urarara hariya mu rwuririro umukobwa atoya ati genda ibyo ni ibya nyina w'abana ati genda guma hano yamuteruye nabi nawe amujugunya mu kirambi hariya nanjye uburiri n'ubwanjye n'ubundi namwe nimugende muhirime hariya noneho narakangutse mu rukerera ko nk'umuntu ajya hanze kwihagarika nkandagira umugore kunda mu gihe nikanze nkandagira umugabo ku ijosi ngo umuntu yarongowe rero ntawabasha kubyihanganira ibyo ngibyo usibye umwuka wera mu muntu rwose pe uwo mugore yahabyaye abana 4 inkoni ziramurya nawe aramuka aragenda ariko nawe naramwihanganiye kandi noneho umutware yarasigaye akora ibintu nanjye nkaseka nkumva simfite urugero nabishyiramo ngo mbitunge mu mutima wanjye kwiha amahoro rero ko ari ukwishima rero abaduteze amatwi ngira ngo kino kiganiro kize kubafasha kuko amahoro aba muri Kristo niwe utanga ituze n'amahoro n'ibyishimo nta handi wabonera ibyo ngibyo ariko paniki y'umuntu kwemera gukora ibyo wumva komezaho gatoya ego murakoze cyane Imana ishimwe yaguhaye kwihangana n'ubundi twari twabivuze ngo ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nta kigeragezo kizobabako kirusha uko mushobora kwihangana ngo hamwe n'ibibagerageza nzobacira kanzo Imana rero ihere ducira kanzo amarushwa n'ibigeragezo ku mwana w'umuntu bikaba byinshi Imana ikaba ariza kudukiza muri vyose izi kurinda Imana rero nukuvuga ngo jewe ukuntu byaciye bigenda abapasiteri baduhamagaye bamaze kutwumvikanisha uyu wanje jewe yaciye isabira ikigongo aravuga ati jewe mpagaze imbere yanyu turabana ngaha muranzi byo wanje byose murabizi sino bidondagura ngaha kuri kamera ngo ndabiheze aravuga ati jewe ni jewe nabaye munyamakosa uyu mugore wanje naho namukorera bijya byose muzi namwe nk'abantu tubana aha mu kigwati ngaha muri quartier tubamwo ijya myaka yose aho namukorera bijya byose nta kosa jewe ndamwagiriza sikuvuga ngo ndi umumarayika ariko we yivugiye uko nyine ico gihe aravuga ati nta kosa je ndamwagiriza ntiyigeze reka kunsasira ntiyigeze reka kumpanagurira ibirato ntiyigeze reka kunterera ipasi impuzu zanje ntiyigeze reka kumisa impuzu zanje ntiyigeze reka kurera abana nk'uko abitegerezwa kubikora nta kintu na kimwe jewe nzi ndamwagiriza rero ambabarira ze turera abana hanyuma rero ndaciye ndamubabarira nyine ko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nimutababarira namwe ntimuzobabarirwa ndamubabarira amaco dusubira muhira umva kuri iyo nshuro ya 4 dusubira muhira abana tubashira hamwe babandi 3 nari natwaye nabandi bari barasigaye muhira bose basubira kuja hamwe abana barasubira barishima ivyishimo urabona ko mu bana bigarutse ubona ko habayeho ukundi kubaho gushasha mu bana muri bo urabona ko hari undi munezero baremewe hanyuma abana barishima niyo mpamvu neko ndavuga nti izi divorce uyu mwuka wa divorce wateye n'ukuri abakozi b'Imana bareke duhaguruke tugire inama abantu tubasengere dusenge dutakambira Imana iyi myuka ihagarare kubera biragaruka bikagira ingorane no kubana biragaruka bikagira ingorane no kuri wowe ubwawe niyo mpamvu ubona nawe mwasigaye bagenda bakiyahura kubera babonye yuko nta buhungiro reka ndabwiye aha ku isi rero nta heza hisi hahari nta buhungiro buri ngaha ku isi amahoro ari ku Mana gusa kuko nsubi nyuma gato ndiko muri ico kigeragezo hagiye haboneka abantu bandi burya aha ku isi nuzo umuntu atizeye imbaraga z'Imana afite izindi mbaraga yizeye abatizeye imbaraga z'Imana bafite izindi mbaraga bizeye imbaraga z'abapfumu bizeye imbaraga z'abadayimoni bizeye imbaraga za nyabingi ariko izo mbaraga zose turagira ngo dutangarize no kuri iki kiganiro yuko atabubasha zifise imbaraga zifise ico zikora kandi zikarema ikintu kikabaho n'iz'Imana data twese wo mwijuru yaturemye zonyene gusa ubwo haraboneka mama twabana hafi y'abahefo yaho n'aba hafi y'iwacu nyene aho twaba mama nawe yarakiri muto nyene kuko ico gihe twanganye ivyaro mama nyene araza arambwira ati ngo hano ati nashaka ndakugira inama ati ndakurangire umupfumu arahana akawo mupfumu urondere 40,000 y'amarundi 40 oui ibihumbi 40 vy'amarundi uzoyazane tuyamushire nagati azoguha koroshe katagoye ugakoroga mu cayi ukamuha akanywa bisanzwe azoca atekana umugabo wawe ntubona ati ntubona je wanje hari ndurumva zivuga iwacu ati ntubona ko papa kanaka anyubaha ntubona ko ico ndamubwiye acumva ntubona ko hari amahoro bimeze neza ati nta kindi rero ngomvye ndabikurangire nawe nimba uvyumva
wemere ndagutwareyo uzana ayo mahera tumurondere uwo muti uzomuhe bizogenda neza. Ariko ico gihe naciye ndamubwira nti mugenzi urakoze kunyiyumvirako, urakoze kumbabara, muri jewe numva nta mbaraga zapfumu nizeye zogira ikintu zikora. Ndamubwira nti jewe muri jewe simbona ko hari ikintu umufumu yompa coza gihindura uyu mugabo, kuko ico gihe nari maze gutahura ko naguma njya gusenga cyane. Kigerageje kije kikwigisha kuja gusenga, naguma nje mu masengesho kenshi, mu vyumba vy'amasengesho nkirigwayo ntakambira Imana, Imana ikavuga iti nzagutabara. Rero iyo wamaze kuvugana na nyine ijambo, iyo umaze kuvugana n'Imana uba ufise amasezerano ahamye, kandi Imana hari ukuntu iti gukomereza muri yo ukizera imbaraga zayo gusa. Ndambwira nije nta mbaraga zapfumu nizeye zogira ikintu zihindura ku rugo rwanje, nizeye Imana yo mwijuru yonyene. Imana yatumye tumenyana tukubakana, igatuma tujana muri komine tukaja mu rusengero bakatwakira. Ijya Mana nyene ndazi ko izomuhindura igihe kigeze, igihe cyayo nikigera izomuhindura dusubire tubane neza. Jewe mu bapfumu sindiko ndajayo, warukoze. Na nyuma yo habone kuwundi dusengana mu rusengero, urumva ko yari umama wundi we yari umugabo, nawe araza ati shaka 60 ndakurangira umupfumu ahanaka arabishoboye nagataguha katagoye umugabo wawe agatekana. Ndavuga no mu nzu y'Imana ga hari abagenti ba Satani, nashiye numva numiwe. Kumbe hari abantu dusengana ukabona kwa Mungu dutondana mu rusengero ariko bafise izindi mbaraga ari intumwa za Satani, ari intumwa za Satani. Nawe nyene namwishuye nko kunishuye wa mbere, ndamubwira nti warukoze kungira inama, urakoze kumbabara, nukuri Imana iguhezagiye. Hariko jewe iyo nzira iri kurancishamo y'abapfumu sinshobora kuyicamo jewe, ntegereje Imana yonyene izobikora, izomuhindura kandi ndavyizeye. Kuko nari maze kumenya uwo turiko turagwana na wari we. Urumva bwa mbere ukiyobogwa na kamere, ijambo ry'Imana ryiza ngo abayobogwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Rero ukiyobogwa na kamere ugenda nkuko kamere ishaka, kamere ikakwerekana n'amavideo sinzi uko novuga ameze. Ariko iyo utanguye kuyobogwa n'umwuka w'Imana, umwuka w'Imana acaguhishurira muri ko muragwana n'ababaribo. Umva ko bwa mbere igihe nakora izo ntambara zo kwahukana nkagenda nari nkiri muri kamere, nari nkiri muturanye n'abaturanyi. Uyu munsi barimo barabona impinduka ki hagati yawe n'umutware wawe, warihanganiye uwo musaraba, waramubabariye ibyaha bye byose, ahamariye gukizwa. Nawe ngira ngo wamuha Mike atanga ubuhamya akavuga ko yari yarakugoye. Abo bakugiraga izo nama wari uturanye nabo n'ubu muracyaturanye, barabona impinduka muri Kristo. Iyo mu buryo ubu bakugira ngo kandi nabo baraba Kristo ariko nubwo barabapagani. Iyo mu buryo ubu bavuga ngo iki babona barihanganye. Iyo duhuye avuga ati nukuri turemeye mu ijuru hari Imana ikora. Haleluya. Turemeye mu ijuru hari Imana ikora, baratangara ntibashobora kubikurura ngo bavyumve. Yego nukuri kumenya babwiye nti nta mbaraga zo mu bapfumu nizeye, Imana yo mu ijuru izobikora. Kuko nariko ndakubwira ngo abayobogwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Iyo umaze gutangura kuyobogwa n'umwuka wera aca kwibira amabanga, akaguhishurira, akaguhindurira amaso, akakwereka abo mugwana baribo. Kuko ngo abo tugwana nabo sabi inyama n'imibiri n'amaraso, ahubwo tugwana nimwe muza ahantu ho mu kirere ho hejuru. Ariko n'ubundi izo mpemu zakorera muri we, naje gutahura ko ari izo mpemu mbi zimukoresha nawe atari we. Ico kintu umaze kukimenya ubugeze kuri etape ikomeye cyane. Ndimo ndibaza ko abadukurikiye hari ingo zinaniranye nyinshi, abagabo bananiye abagore babo, n'abagore nabo si shyashya bashobora kuba bananiye abatware babo. Rero hari abagenama bahura nabo mu bibereho ya buri munsi, mu buzima bwa buri munsi. Twagira inama ki aba bantu baza basanga barushye n'abaremerewe, baruhijwe n'ibibazo byo mu mago yabo, bakababwira ngo nibaze babarangira abapfumu n'abaganga ba kenyeje. We ko banesheje ukaneshereza mu kwizera, bo twabaremesha tukababwira ko bababwira batazabatega amatwi, bakizera imbaraga z'Imana zagufashije kugira ngo nabo Imana izabaremera amashimwe. Ngira ngo aho ngaho wambwirira abantu. Nivyo ne dushaka kubwira abantu. Mpereye kuri iki nariko ndavuga nti iyo umaze kumenya uwo muri ko muragwana nawe uwari we, urugamba ruroroha. Burya nabaje bakina football, iyo bamaze kumenya equipe baza gukina nayo iyo ariyo, burya baguma bicaye ku mateleviziyo barabe equipe bazohura nayo ingene imeze, ingene bakina, bakamenya tujye mu kinyo kuri kabiri ameze gutya na gutya, uriya mu atakere yataka gutya. Iyo umaze kumenya equipe bagiye kuzohura nayo uko imeze,
ntabwo baba bagifise ubwoba buba bwaheze bwamenya ati tuzogira gutya kandi tuzotsinda biciye aha. Rero natwebwe iyo umwuka wera amaze kuguhishurira abo muri ko muragwana bari bo, ntubu kibona amakosa yuriya mugabo wawe, ahubwo ubona Satani ari muri we n'imirimo ye n'icyo agambiriye gukora, nuko agambiriye gusenya, nuko agambiriye gusenya urugo rwawe, agasenya abana bawe. Iyo umaze kubimenya rero uhangana na Satani, ntabwo ukihangana n'umugabo wawe, ntabwo uba ugihangana n'umugabo wawe ucumaramaza Satani, ahubwo utangura umufata neza, umufata neza ukamenya ngo mbega akamera ugafata ko ari nk'umugwayi ufise. Urabona umuntu agwaje nk'umugwayi tuvuge wa sida muri hopitale canke umugwayi yiyenza nigi umuntu agwara akagezana ikiyenza akavuga ko batamuraba, akavuga bamuzanire irengarenga dodo, bazimuzanira to yasizo nshaka ndashaka pome, bazana pome ati siyo nkeneye, nundi rero uco utangura kumufata uko nyine ugafata ko ari nk'umugwayi wawe ufise, ukihangana ukamenya yuko ari umugwayi ugwaje. Iyo byagenze gutyo ya neza yawe nkuko ijambo ry'Imana ngaha ryabivuze mu Bikorinto ba mbere igice c'indwi kuva ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 15. 1 Corinthiens 7:10 à 15. Bikorinto ba mbere igice c'indwi umurongo wa 10 gushika ku 15. Reka tuhasome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuze ngo bamaze kurongorana ngo ndabategeka ngo nyamara si jewe ahubwo ni umwami wacu, ngo umugore ye kwahukana n'umugabo we. Ijambo ry'Imana murabyumvise ngene rivuze ngo umugore ye kwahukana n'umugabo we, ngo ariko niba yahukanye abigisha ubaziko. Reka dusome ngaho ku murongo wa 15 niho narondera. Umurongo uteye ute? Umugore ye kwahukana n'umugabo we, ego ariko niba yahukanye agenda abigisha ubaziko. Abigisha ubaziko iwabo ajya yo tuwasasita muri make, niko bimeze. Reka dusome ngaho ku murongo wa 15. Imana izamfashe. Reka dusome ngaho ku murongo wa 15 ngo icyakora ngo wa wundi utizera ngo niba ashaka gutana atane. Wa wundi utizera ngo niba ashaka gutana atane. Kuba atizera you are free. None yatanye ntabwo bari gishubaziko. Inzira amarembo yagutse aruguruye. Hari amarembo abiri, hari irembo rifunganye n'iryuguruye n'iryagutse. Na Yesu yarabivuze ati muce mu irembo rifunganye kugira ngo bibagendekere neza. Yamaze gutana, yagiye iwabo yabaye igishubaziko, hanyuma nyuma y'igishubaziko aratana burundu iyo kwitwa igishubaziko cyangwa aratana agumi iwabo ari igishubaziko. Ijambo ry'Imana ngaje yavuze yuko agumi iwabo ari igishubaziko. Hanyuma gutana nabyo aha no ku murongo wa 15 bavuze ngo icyakora umurongo nari nkeneye kuwumva ngo icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane, ngo mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriye iyo bimeze bityo, ngo kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Umurongo rero hari umurongo uvuga ngo wowe wizera werera imbuto ujya atizera, kubwawe kubwo kumwerera imbuto azogaruka nawe abo umuntu muzima. Aha ngaho uvuze ngo ntaba gihambiriwe bisobanuye iki? Ngo ntaba gihambiriwe ngo iyo bimeze bityo. Ko Paulo yanditse hano ku murongo wa 15 ngo mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba gihambiriwe iyo bimeze bityo. Aho wagenda ugashaka kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Ariko ubabyumvise neza ni kubatizera. Yego ni kubatizera, abatazi Imana. Ariko abizeye Imana ntago bemerewe gushaka. Yego baguma aho ngaho, agume gutyo ngo ahambuka ari uko umugabo we yapfuye. Aha dore umurongo nashakaga ahubwo ngo wa 14. Umurongo wa 14 avuga ngo kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we, kandi umugore utizera nawe yezwa kubwa mwene data uwo. Umugabo utizera yezwa kubw'umugore we yizera. Hanyuma ngo n'umugore utizera nawe yezwa kubwa mwene data uwo. Ubwo aha bishatse kuvuga ngo ntabwo mu rugo twese tuhahurira turi abamarayika. Nimba wowe umwe ugikanyakanya mu kwizera Imana mubera itara. Twari ko turavuga ku kwihangana, kwihanganira, ukamenya abo uri kuragwana n'ababari. Muheke, musengere, mubera umuco, reka kumutsitaza, wemere wagutsitaza ariko we ntumutsitaze. Wumva ko ni urugamba rukomeye cyane. Wumvaje uti abantu twubagira inama imeze gute? Nta yindi nama mbere na mbere no gusanga Yesu. Kuko nimba nje gutereta ibibazo byo mu rugo rwawe ariko ntabanje gutereta uburyo ubana n'Imana, ubana buri muri wowe, ntacu nzobande ko ndagufasha. Mbere na mbere nimbanze ndakwigishe ukomere spirituellement,
mu bumana ugiremo imbaraga mu bumana niho byose bituruka ibyacu byose biri ku Mana ngo mbere yuko Imana iturema yabanje kuturemera Edeni irimo ibintu byose twokenera rero nariko ndabwira uyu mwene data yumva yuko bimugoye yumva yuko nawe agiye gusenya yumva yuko adashobora kwihangana niyizere imbaraga z'Imana nimba yizeye imbaraga z'Imana Imana yihanganira mu gakiza k'Imana yihanganira mu gakiza k'Imana cyanditswe kivuga ngo hahirwa uwihanganira umugerageza agashitsa ku iherezo namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranyije abayikunda yihanganira muri Kristo yihanganira muri Kristo asaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo umwuka wera amufashe kwihanganira ntiyemere kujya gucisha ngo abaze udufu two gushyira mu gikoma two gusegura umugabo kugira ngo bimubere igisubizo Yesu ni igisubizo cya byose aha nagira ngo mbwire kwanza abantu bakifise nayo mentalite yo kuja mu bapfumu nibaraba nabi bazorya n'amavi y'abapfumu amavi y'abapfumu bazoyarya batabizi kuko tujya dupudre abapfumu batanga umenya dukozwe muki badukoze ubona dukozwe mu bihe vyatsi dukoze mu buhe butaka abapfumu bazonya amavi hajya yume bayashire mu bipapuro bayashire mu bya bicupa byabo ni washika bagushiriye ku gapapuro ati uyu n'umuti ndaguhaye genda urigate mu gitondo saa 6 no mwijoro uzomererwa neza ibyo ibintu uvuze Nadine nigeze kubona umurozi yari mabukwe mama w'umugabo wanjye mbyutse mu gitondo usanga agasafuriya kahombanye kamwe bajugunya nko munsi na inka zikajya zigakandagira zahuka zigenda nsanga ako gasafuriya ari mu irebe ry'umuryango aho izuba rirasira niho yari yerekeje amatako ye noneho agahena areba muri rya zuba akavuga ngo izi nkari ziri muri kano gasafuriya uko amazi amanuka ku musozi imvura iguye ariko umugabo w'uru rugo azamanuka incuri nyuma y'igihugu incuri mu gihugu mbese arenga agenda umugore ntazamutunga atongera kuri za nkari noneho akaba yatoraguye umwanda wumye ko abana bitumye nyine ku mabuye akavuga ngo nkuko uyu mwanda unuka ukanukira umuhisi n'umugenzi ari yabivugaga numva ariko azajya nukira umugore we wajya munukira ninjira mu nzu yumve umugore inzu yose iranuka umugore kandi ko igihe kigeze kugera umutware wanjye yakwinjira akavuga ngo inzu yose iranuka umugore hambwa ntiranuka umugore kandi nateguye nta bintu byinshi birimo nta ntebe twagiraga twarabanyenka nkavuga se uburiri ko bushashe ahantu hose yameze neza inzira nuka gute ati nge ndumva hano hantu hanuka kumbe ni bya ya maje wire ya mazira ntoki yatongereye ibyo uvuze rero ndabyumvishije ubasha gukora ibyo yanabishyama agafu akavuga ati genda ushyire mu biryo arye ntacyo atakugaburira kuko ni abanyabinyoma nabo ni ugutata chance nta bushobozi bundi satani agira usibye guhumanya imitima no kuyobya yego komeza nta mbaraga bafite rero twako turabwira bareke kwigizera imbaraga z'abapfumu bareke kumva inama z'abantu babagira ngo ngwino nkwere ku mupfumu kuko babaririje neza n'abagiyeyo bose nta mahoro bigeze baharonkera atari ingorane ziyongereye ku zindi ariko nta mahoro bigeze baharonkera nta mupfumu nta gakiza na kamwe afise yo guha Imana data twese nifise ijambo rya nyuma ku buzima bwacu iyo twamukundiye tukayizera tugakora ibyo gukiranuka tukagenda nk'uko Imana ishaka ijambo rya nyuma ku buzima bwacu rigira Imana ivyanse guhinduka Imana irabihindura uwo mutware yanse guhinduka Imana iramuhindura uwo mwana yanse guhinduka Imana iramuhindura kuko Imana ishoboye vyose ahubwo ngo twishwe no kutizera abantu b'Imana ngo bishwe no kutizera Imana yaravuze ngo ni wizera ukagera kwizera kungana akabuto ka sinabi uzobwira uwo musozi ngo imuka ugende utegwe hariya kandi uwo musozi ukumvire rero urumva nuko byagenze nanje maze kumenya abo turiko turagwana babari bo sinabaye nkita niyo banga nakoresheje sinorihisha abakunzi ba Mass for All Ministry sinoribahisha ntarindi banga atari kumara kwinjira mu masengesho cyane mwuka wera kantahuza uwo turiko turagwana nawe wari we maze kumumenya umutware wanje ndamukura ko amakosa yose ndamugira umwere iherega ari gihe wa mama we mu rugo kwa bizo gusaba yuko usaba ikigongo kandi we nta kosa wakoze yego kugira ngo ubaze rya jambo dusumye ku murongo wa 14 ajya mu Bikorinto bambere mu gice ca 7 iyo ujye murongo wa 14 ngo umugabo utizera azokwezwa ku bw'umwene data nawe yizeye kandi sabagore gusa bamerewe nabi harimo n'abagabo nabo nyene bahanzwe n'abagore babo bamerewe nabumva yuko bagiye kubivamo bate bomoke kubwo abagore babananiye nabo nico kimwe nta rindi banga nta yindi nama
ni ugusenga Imana, ni ukwizera Imana, ni ukwizera mu mbaraga z'Imana, ugaca bugufi. Hakaba igihe biba ngombwa ko usaba ikigongwe kandi nta kosa wakoze, uwagasabye ikigongwe atagisavye, ariko ari kugira gusa ngo ugendeshe rero ko ushika ku iherezo, Imana igashira iherezo kuri ico kigeragezo. Amen. Urakoze cyane. Ndibaza ko abantu badukurikiye cyangwa baduteze amatwi bagiye basenga bagasaba imbaraga zishobora kwihanganira ibibagerageza, habonekamo imbaraga zibaneshereza mu kaga no mu makuba bafite mu nshako zabo, mu mago yabo. Koko jewe narageragejwe cyane, ariko igihe kiragera noneho we yaba yagaruye akenge akavuga ati ariko umugore wanjye ndamuhohotera. Umugabo wanjye namucaga inzara, nkamwogosha ubwanwa, nkamumesera, nkagira gute, nkamwubaha kuko nta wundi mugabo narinzi. Yanshatse ndi isugi, ndi umwana muto w'imyaka 19. Rero ibyo byose by'abagore je narabibonaga nkabona ko ari imyuka y'abarozi, kuko ninamaze kumenya ko aho hari abarozi hafi aho ngaho. Hanyuma rero nyuma y'imyaka 12 yarantaye yaragiye, yaragarutse arambwira ati menye neza ko hari imbaraga zindwanya. Nanjye nubwo ntakijijwe, ibitero bimbaho ndabizi ko ari iby'abarozi, ati kandi nibyo wacu mu rugo aho ngaho. Ati rero Tesire, umbabarire ibyaha byose nagukoreye, ntige nakubabariye kera. Kuko ajya no kuza Imana yarambwiye ngo mubabarire, n'umuvuga butumwa uje kureba amaboko y'Imana ku buzima bwawe. Kandi koko ubwo butumwa yarabuze, yaragiye akajya abwira abantu ati nige wamunaniye, umugore wanjye ntanywa inzoga, umugore wanjye ntasambana, umugore wanjye ntazerera ngo asiga abana, nige wamunaniye. Ati ubwo rero aho Imana izashakira, Imana yizankiza. Urumva ayo niyo mahoro ya mbere, kuba umutware ntacyagushinja. N'uyu munsi ashobora kuza. Ejo karakana ka Dota kariya ka Elvis karambwiye ngo uzi ko papa Dota ngo azaza ngo mu kwa 11. Ndavuga nti urabyeretswe? Ati genda umva ariko bimeze. Ati kandi naza muzamubabarire. Ati ibyaha byose yabakoreye mu mubabarire. Ati koko mu mupira, ati koca wacu ajya tubwira ko umwana agomba kubabarira ibyaha by'umubyeyi we. Nuko ndavuga nti uwo ni marayika, ariko n'ukuri twe turamukunda, aje twamwakira kuko nge namaze kumubabarira. Nta cyaha kire kine mbona. Ni papa w'abana banje, ubu yarashaje ariko arasa nabaje, yewe nabanza kumukirimura. Kuko yari mwiza, afite ubwiza buhebuje. Ubu rero sinza hageze afite amaga kumenye, ndibaza nuko banza kugura situwaya. Imana imufiteho umugambi. Imana izamukiza ndabizi. Ariko twe twaramubabariye, kandi ajya kurikira bino biganiro gihe njya mibona. Hari ahantu hamwe yageze kuvuga ati nubona hacuritse, ati nige wowe wacuritse. Urumva aratuzi, aradukurikira. Rero Imana ishoboza ababyeyi badukurikiye cyangwa se abagabo bashatse babanye nabi n'abagore babo, tugera no ku musozo ngira ngo twabasaba kwihanganira muri Kristo Yesu. Koko hahirwa wihanganira ibimugerageza. Uriya mugore kwahukana gatabana ni ibintu bibi, yajyaga nkubita ngavuga ntago nzatabana banjye. Aho nzagwa niho abana banjye bazagwa. Nzabagwamo bamshingure borose bamenye ko, ariko sinzakuramo ibirenge ngo ngende nisigira abana. Ntahubwo wowe uzagenda. Igihe kigeze koko niwe wagiye, ariko ntiyagiye koko namurushije imbaraga, yanasiza nyinshi. Rero uyu munsi aratwumva ari muzima, nanjye ndi muzima, narihanganye. Ari naho Imana ivuga ko izatanga agakiza, ikubaka urugo Satani yashenye, ikadusubiza ibyacu byariwe n'akagungura inzige. Mu butumvikana abantu bagenda bahomba byinshi, ugasanga umutungo umugabo arawuseha, arawujyana mu ndaya, arawujyana mu kabare, ariko Yesu yamaze kugira muri urwo rugo, ayo mafaranga yapfaga ubusa niyo yubaka urugo rwabo. Rero dufite ibyiringiro ku bantu baduteze amatwi yuko nibihangana bagasenga, bagakizwa, bagakiranuka, bagasaba imbaraga ku Mana izabashoboza kwera no gukiranuka no kubana amahoro. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo tugeze ku musozo, sinzi nimba hari icyo wavuga, ariko ngira ngo tugiye gusenga, dutange kontakte zacu, abazakena ko tubagira inama bazaduhamagara. Ego, karibuni sana. Yes, ashimwe cyane. Tugana ku musozo nyine nkuko bivuze, nta yindi nama twobabwira, niyo kwegera Imana, gusenga Imana, kwizera imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zirakora. Nukuri ukiri mu mubiri, ugikoreshwa na kamera y'umubiri, ico gihe habamo bras de fer, umva guhangana. Guhangana hagati yawe n'umugabo. Ariko iyo wiyeguriye Kristo, Mwuka Wera agatangira akakubera umuyobozi, usigara uyoborwa n'Umwuka Wera, ugaca bugufi, ukemera ibyaha udafise, kugira ngo urugo rushobore kubaho. Ntirushobora kuba hatabaye umwe yihangana. Ndakubwiza ukuri pastor, nimba ubona ingo hari ingo ziriho zigihagaze, ubwo no kuvuga ngo byanka byakunda harimo umuntu umwe yihanganiye uwundi kurusha uwundi. Nuko bimeze ni hame. Ntago ari bose ari bamarayika, ziri ingo ubona zikiriho zigihagaze, suko bombi ari bamarayika. Nuko harimo umuntu umwe yihanganiye uwundi kurusha uwundi, niko kubaho ku rugo. Niyo mpamvu tuje ko turabwira n'abandi bantu badukurikiye,
basaba Imana ibaye inkomezi zo kwihangana kuko bagiye kwigwanira bobo ntibo bishobora ariko Mwuka Wera aje atuma vyoroha kuko najewe ku ruhande rw'iwanje numva kumengo sinomubabarira ndibuka sinabivuze byose sinango nakubitira ku bintu yankoreye nkumva ntashobora kumubabarira mu buzima bwanje nkumva nobona sinamwifuriza gupfa ariko navuga nkabona tutakiri kumwe muri ico gihe nkigendera muri kamere y'umubiri ariko Mwuka Wera atangiye kumbera umuyobozi yaciye ampa imbaraga zo kumubabarira angarukanamo urukundo iyo hataba Mwuka Wera ntivyari kugenda neza kandi dusabe aba bantu bitwa ko bababariraniye ariko bakazanamo inzika ivyo navyo Imana ntibikunda nimba wababariye umuntu wamubabariye nta mbabazi zongera ko ariko kari akajambo ariko kaza kica ibintu vyose namubabariye ngo ariko ntasubire kumvugisha namubabariye ariko ntituzosubira gusangira igitanda kimwe namubabariye ariko no imbabazi z'Imana nimba wababariye ijambo ry'Imana yatubwira ngo yego yanyu igiba yego hoya yanyu igiba hoya rero nuko twahawe twashobojwe n'Umwuka Wera kubabarirana ego Yesu abahezagire cyane urakoze cyane Evangeliste Nadine ngira ngo reka dusenge dusaba Imana imbaraga zo gufasha bagenzi bacu bakiri mu kaga n'amakuba bimeze bityo ingo zirimo zisenyuka tuzisengere abashakanye twongere duhamagara imbaraga z'Imana zibane nabo Imana ibafashe muri ubwo buzima bugoye kandi dusaba n'Umwuka Wera ko iyo mitima yagirwamo n'imbaraga z'Imana ngo ibabarire buri kimwe cyose kugira ngo amahoro aboneke ingo zikomeze divorce zigabanuke nuko bazi Imana yabo bazasenga Imana igakora iby'ubutwari karibu rero usengere iyo miryango tuyishyire mu maboko y'Imana ego reka dusenga Imana amen Data mu izina rya Yesu Kristo ry'ububasha n'ubushobozi turi hano turi imbere yawe Mana kuri izi kamera za Mass for All Ministry turagushimiye Mana kuri Imana nziza tugushimiye ko abanye natwe dutangira kino kiganiro ka tugejeje ku musozo wacu tugushimiye kubw'uyu mwene data Mana wafashije agashobora kukurikirana kandi akabakuyemo ici wiwe cyo mufasha Mana turakweretsa abarushe n'abaremerewe izingo ziriko zirasambuka amanywa izina rya Yesu Kristo nukuri turabasengeye uko data wantabaye uko wantabariye urugo rwanje nanjye rugasubira rukabaho Mana uracari y'Imana uko warurejo ni umunsi ukuri kandi nikuzohoraho iteka ryose niyo mpamvu Mana dusengeye Mana ababene data bari barushe ababene data bari bageze aho bumva yuko divorce bayihamagaye turasenze kugira ngo imyuka yose Mana ibananiza itsindwe mu izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu Kristo reka nabo batsabare reka nabo bagirire neza reka nabo baye gutahura imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo barwanira intambara mu ngo zabo bamurikire mu mitima yabo mu izina rya Yesu Kristo bamurikire Kristo nabo bakumenye batahura imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo abagabo barushe batsabare abagore barushe batsabare nukuri duhagaze kuri kamera y'ubusambanyi ku mababa bashakanye turahagarika duhagaze mu bubasha duhabwa n'ijuru turahagarika imyuka mibi ya divorce yateye buri gihugu no kwisi yose mu izina rya Yesu Kristo turahagarika mu izina rya Yesu Kristo reka abantu bawe bakumenye reka abantu bawe bagusange turazi ko bagusanga bazaronka amahoro wowe wivugiye gukunda bagukunda kandi agushakashaka ndetse bazakubona reka ubandemo imbaraga n'umwete wo kugushaka mu izina rya Yesu Kristo izingo twongeye kuzubaka izari zigiye gusenyuka twongeye kuzubaka mu izina rya Yesu Kristo Mwuka Wera reka akomeze yiyoborere mu ngo mu izina rya Yesu Kristo urakoze kuri Imana igira neza urakoze ko amashimwe yose azaba yawe urakoze kandi kugiye kubikora tugusabye muri ibyo bike mwami ibyinshi biduhe imbabazi zawe urakoze kandi kugiye kubikora kwiyubahisha ni mu izina rya Yesu Kristo mwami mukiza wacu urakoze nibyo dukeneye Mana ko wakwiyerekana urakoze Yesu mwana w'intama w'Imana cyubahiro n'ubutware ni byawe mu izina rya Yesu amen inshuti za Mass for All Ministry n'abandi ku migabane y'isi badukurikiye mwari kumwe na Evangeliste Tesire Beatrice na Nadine Evangeliste Nadine contact zanjye ni 07 8 250 40 77
0788 ukeneye ko twakugira inama waduhamagara tukagufasha, ducishijwe bugufi cyane, dukunda abera b'Imana. Nawe watanga kontakiti zawe? Ego, Yesu abahezagire cyane, na jewe kukenera ubufasha dusanzwe tunabikora. Ego, twomufasha, turi ngaha kubwo gukora umurimo w'Imana. Telefone ni 078 65 86 28 reka ndazisubiremo 078 65 86 28 Yesu abahezagire cyane, turabakunda cyane. Amen. Shalom, shalom. Shalom.